Tuğanдар, assalamu alaikum. Hurmatlı Doni Keyci kanalımızın görücüleri. Çarbakerler, amansızlarby, alısta жүрген mekendештер. Bugün 16 iyul 2026 yıl Чүй облысы Сокулук мал базарынан сіздерге арашандардын жармеңкеси өтүп баратат. Выставка эмес, жармеңке. Алып сатуу. Ушулардан көрсөтүп берейин. Биз менен болуп каналды колдоп, бирден лайк басып көрүңүздөр. Тырс. Анда эмесе кеттик. Бул кимдики экен байке? Кандайсыз байке? Козулар жаңы эле туулганбы? 10 күн. Бир-бирденби же эгизби? Эгиз койдук. Мо койдукпу? Наркы кой, кочкордон чоңго байке? Боз ана. Боз дейт. Линия кайсы ошонун? Шарпей. Шарпейди. Тишичи? Тиш 8. 8 тиш экен. Койдукчу бо козулу? Бул 6 тиш. 6 тиш. Бааларын айтыңыз жакында. 250 миң сомдонбу? 250 миң сомдон дейт. Мына. Эгиз козу менен. Эгиз. Экотуң ургачыбы? Көтөң ургач. Мынакей 3 баш кой экен да. Телефонду калтырып койбойсузбу? Түшүрүп бересизби? Буйруса, Ана, айтыңыз номерди. 0705 2209 77. Могу наркы бооз экен. Өтө бийик. Мында биз менен болуңуздар. Бул жакта афган бар экен. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Кандай иштериңиз? Мына афганбы булар? Жок. Аралаш коя? Арашан элеби? Болду анда. Мен афгандай көрүнүп атпайм, ак болупчу. Булар козуларбы? Козулар. Линияларычы байке? Фавориттин козулары. Фавориттин козулары. Бирөө ургачыбы могу? Бирөө ургач. Ургач. Булар канча айлыктар эми? 4 ай, 5 ай. 4-5 айлыктар экен. Арашандары. Линиялары? Фаворит. Фаворит дейт, фаворит. Номер айтыбызбы? 0704 44 канча? 74 74. Бааларын дагы бир айтып коңузчу жакыныраак. 20 миң доллардан сурап атат. Мына. Чалсаңыздар болот. Мына кирип атат. Сокулукта кадимки жекшемби, ишемби күндө болот го базар, ошондой эле болуп атат. Арашандар ушунчалык көп экен өзү бизде. Мына жерде соода болуп атабы, эмне болуп атат? Соода болгон жер жок болуп атат да. Могу көрсөтөйүнчү. Азыр. Кайсы? Азыр. Көрөбүзбү? Соода болуп атабы, эмне болуп атат? Сурайлычы. Бул канча экен кой? 5 миң доллар экен. Тишичи? 4 тиш экен. Линиясычы? Линия жок. Я. Линиясы жок. Плем карта жокпу? Жок. Бирок 5 миң доллар, а? Азыр сурадыбы? С сарая вышел такой красавчик. Бооспу кысырбы? Билбейт экен. Жакшы. Соода болду? Соода покупательдер бердиби акча? Бар, даю. 2 миң долларбы? 2 миң доллар бербедилесизби? 2 миң долларга берилбептир, мына. Туугандар, 2 миң долларга соода болуптур, берилбек. Туугандар, жана ушул жерде бир кой турган болчу, 2 миң долларга бербей жатам депчи. Ошол мен бир айланып келсем 190 миңге сатылыптыр. 190 миңге сатылыптыр. Мен видеосун коюп коем. Сатылган бир эле ошону көрдүк да, туугандар. Мына. Навестин астында кызы жүрүп атат окшойт. Ушул жерде алып, сатып дегендей болуп атат. Байке мен сурап көрөйүнчү. Байке, козулуу койлорбу булар? Жакшы. Могу козулуу кой тиши канча? 6 тиш, 6 тиш экен. Эми бүгүн баасын канча деп койдуз байке? Муну экөөнү 5 миң долларга коюптур. Линиясы бар да эми, кайсы линия болуп калат? Аркандай ГАМАЗ күнөмөсүнөн чыккан. Могу кочкорбу? Канча тиш? Ысыкта башын салып алат. 4 тиш. Баасычы? 100 миң сомбу? Номер айтып койбойсузбу? Онлайн балким ушундайлардан алам дегендер. Козулар да бар экен, Кочкор боюнча эми айтып коюшчу. 0500 41 0144. Козуларыңыз канчадан олар? 2 миң доллар ургачыбы? Эркек кочкор козулар экен, мына. ГАМАЗдын линиясынан. Кайсынын линиясы? Габазов. Габазовдун линиясы. Коросунан чыккан экен, Ошон козкорлорунан алып, кылганбызда. Көйткө селекция, жакшы экен. Бүгүн кандай башталып элекпи азыр, байке? Эми, макул, рахмат. Башталып экен.
Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Yaxshi. Boshlab turibmi buni? Assalomu alaykum. Mana shu yerda savdo bo'lyapti buni. Jarmankada. Bar. Ketdi. Bayka aldingizmi? Yo'q, savdo qilyapsizmi? Mana boshqalar ekan. Qanchada? Qaysi? Chetdagi mo'g'larchi mana mangdayimizda turganda. Shulardalar. Ular tishlerini aytib qo'ymaysiz bayka-mi? Ko'rganmanlar. Qancha tish, qaysi liniyadan? 4 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tishgacha. Liniyalari-chi? Limonti prins. Limonti pris? Limonti deganda bormi? Mashallah. Ha, limon, ha? Limon desangiz, Bağlari-chi bir bağlari? Uları 5'ten sonra da. 5000 dollardan, ha? Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Balkim onlayn olam deb qolsa tugandaringiz. 0502 0502 00 72 26. 72 26. Sapat tartib qo'y. Qana sapat o turganmi Qo'chqor? Jiringizlar. 30.000 dollar bu. Mana aka, Bulanding neveresi deydi. 2 tish sayıptır mana. O da sizniki 4 oy boshunda. 5 oy narxi menen. Hozir ko'rsatayinchi bunaki. Mana. Oh. Jig'ashlarni sizlatqo. Bugun o'ta kuchli qo'ylar, qo'chqorlar chiqibdi da mana. Do'stlar, bu jarmenka ekan mana. Alasizlar, satasizlar deganda. Kuchli ekan, tüp-tüz. Hozirgi nomerga aylasangizlar. Bunaki hozir. Bu yerda bir to'xtu borli. Bayka sizniki qo'zu? Qo'z urg'ach. Shu urg'ach qo'z, qaysi liniyadan bu? Legenda. Legenda qancha oylik? 4 oy qoldi. 4 oylik, Surovatasi qancha? 20. 20.000 so'm. Shundaymi? 20.000 dollar. Kechirasizlar, 20.000 dollar, Bizdiki donqa bor degan. Nomer aytasizmi? Aytib qo'yamiz. 502 0502 20 08 08 82. 82. Qayerda olasiz? Soquluq. Soquluqning o'zida? Qo'mishda. Ha, bo'ldi mana ayildi. Mana razresteri. Chalingizlar alamdan 20.000 dollar ekan. Surovatadi. Buni Qo'chqorda ko'ringizlar, mana Qo'chqorda. Qo'chqor kimniki oldi ekan? Bunaki. Turishini qarangizlar. Kimniki bu Qo'chqor? Siznikimi? 20.000 dollar surovatasiz. Tishichi? 4 tish bo'ldi, 3 yashar. 3 yashar, 4 tish mana. Liniya qaysi? Aniq bilinelege. Aytadi. Bo'ldi. Esi yemi keladi ekan. 100.000 dollar ekan mana Qo'chqor. 100.000 dollar. Bular birinchi probnikleri deydi bular. Atayini olib keltirsizda. Mana. Bular dalili bilan ekanda Qo'chqorlar urg'achlar qanday? Bit urg'ach. Bular dele sotilaveradi. Urg'ach emas, mana. Qo'chqor. Mana. Shunun qo'zlar ekanda. Qo'zlari. Endi bularni qanchadan so'rayapti? 3.000 dollardan 10.000 dollargacha, mana. Bardig'i bor. Bunda film karta chipteri bor deymi? Bor deydi. Telefon aytasizmi? Aytib qo'yasiz. 0555 87 37 bo'ldi. Qanda ketdik tuganlar. Mana bu yerda ejeke üstü Qo'chqor bor ekan. Qancha ekan Qo'chqor? 140 тысяч. 140.000 сом bu? Сом ekan. 140.000 сом deydi buna. Сколько лет ему? 3 года. 3 yıllık ekan. 3 yaş. Buna mo'yinlar qarab qo'yingizlar. Liniya какой? Yoba deydi liniyasi buna tuganlar. Telefon aytasizmi? 554 0554 220 0220 301. 300 31. 31 ekan. 220 31 deydi. Yaxshi. Bu qo'zlar bor ekan. Kirgandele. Bunday navesnasidan bir chekadanglar ko'rsatib ketyapsiz to'g'anda. Mo'ta qo'ylar bor ekan. Kimniki ekan bular? Ayka qandaysiz? Uzun qo'ylar. Sizlarki? Qandaysiz? Qo'ylar bu bular. Qo'chqorda es aldira turganlardan ekan. Qancha suryapsiz bularni? Ha? Qayoqda? Esi arjaqda ekan biroq. Meylimi? Esini ishlab yuribsiz. Bunaki. Qo'zlarni ko'ringizlar. Qo'zlar kimniki? Senki bular. Qancha so'rayapsan shuni? 15.000 dollar. Biro'sin. Qaysi liniya bu? Iceberg 2'nin tüz balası deydi. Qancha oylik bu? 4 oy 10 kun. 4 oy 10 kun. Qo'chqor bu? Qo'chqor ekan. Ketdik anda aldığını qarab. O qara Qo'chqor kimniki ekan? Qandaysan? Qancha bu?
1,5 жаш. Тиши 1,5 жаш. Ошондо канча тиш болуп калат 1,5 жаш? 4 тиш болот, э? Линия кайсы линия? Кара кочко, бульдозер. Баасын айт, баасын. 250 миң сом бу? Я. 250 миң сом дейт, мына. Бою 1 метр окшойт, а? Метр. Улак 21. Ну, плем картасыбы? Ушунуку көрсөтүп койбойлу туугандарга. Кана. Ушунуку, э? Мына, достор. Арашан черный дейт. Намыс дейт. Кличка намыспы? 2025 бе? Жылы. 2025 экен, мына, достор. Караңыздар. Телефон айтып койбойсузбу? 0707 60 90 90 дейт, мына. Кочкор. Далили менен, плем карталары менен кара кочкор экен, мына. Акыл. Мында соода болгон жерлер жокко байке, андайсыз? Сиздики койлорбу? Жокпу? Көргөнү келдиңизби же барбы? Көргөнү келди. Көргөнү келдиңиз, э? Анда жүрүңүз. Биз менен болуңуздарчы. Тиле кочкорго. Мына могу кочкорбу, койбу сурайбыз. Мына плем картасы бар экен. Мынакей. Арашан нет красная дейт. 2024 жылкы экен. Мына, достор, 2024. Бунун канча баасы? Забой 10. Экөөсүнөбү? Булар маткабы? Матка экөөсүнө 10 миң доллар сурап атат. 10 миң доллар дейт. Бул козусу ошондо? Билбейсиң. Аны билбейт экен. Чекеден көрсөтө берели. Кана, менде соода болгондой да. Канчадан экен алар? 15'ten. 15 миң долларданбы? Линияларычы? Я. Эксклюзив внучкалары дейт. Достор. Тиши канча? Тиш бузган буза элекпи? Козу тиш. Козу. 2 тиш. 2 тиш козу экен могу. Могу козу окшойт, а? Козу. Козу көрүнүп турат, мынакей. 15 миң доллардан сурап атасызбы? 15 миң доллардан. Соодасы бар, түшүрүп берет, мына. Жакшы экен да булар. Номер айтып койбойсузбу? 350. 0550 99. 99 85. 85 99. 99. Aha. Anda hoppa. Kел. Мына койлор кирип келатат. Анда чоң койлор экен. Ана, мына сокулукта бүгүн өтө сонун жарминге болуп атат да. 4 баш экен. Бул жерде да кой бар экен. Үчөбү? Байке. 2 кой. Могу ортодо кочкор окшойт, э? Бул койлоруңуз канча тиш? 2-3 туттар. 3-чү туттар. Бааларынчы, бааларын канча койдуз? 120 миң сомдон, э? Линиясы барбы? Плем карталары бар, линиясы бар, чип бар. Могу кочкор жатып алды го. Бу тиши канча? Сон кочкор экен бирок, узун. Ушул 2 тиш болуп атабы? Мына бул линиясы кайсы болуп калат? Бул көзүрдүн баласы. Көзүрдүн баласы дейт. Баасычы, баасы? 6 миң доллар. 6 миң доллар экен, мына. 6 миң доллар экен. Телефонду айтып коюңуз, байке. 0701 90 25 39. 2 баш кой, 1 кочкор. Мына кочкордагы 2 тиш болуп атыптыр. Жатып алды. Күн ысык. Чалыңыздар алам дегендер болсун. Кой эмен. Болса, кайра. Кайсы кочкордон качты? Şu emen balasından kaçtı. Şıramdın balası. Шрам деген кочкордун баласынан качыптыр. Макул анда ийгилик. Кана. Мына. Достор, ушул жерде да койлор бар экен, мына. Бир өңдүү светтери. Анан кийин ар жак бетте козулар бар экен, мына. Бүт парикмахерскийден чыгарып коюптур мынакей. Барбер шоптон, Бул козулардын канча айлыктар, айтыңчы? 4 даш эмес. 4 айдан 6 айга чейинкилер экен да мына. Бир кор гермес, линия гермес дейт туугандар. Тургачы 9. Барды ургач 9 баш. Кантта. Кант ысык ата району. Эми бул баазын бир жакын кылып айтың мына 2000 подписчиктерге. оптон болсун. 2000 долларданбы? 2000 доллардан экен наге. Оптон болсун. Анан телефонду айтыңыз. 0557 0557 008 008 558. Мына бүт козулар, булар 4 айдан 6 айга чейинки. Булар кимдики койлор? Бул байкеники экен. Койлорду көрөлүчү бүгүн. Өтө көп го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Бул койлордун жаштарын айтыңыз, жаштарын. 6 баш токту. 6 баш токту. Жаңы тиш бузу. Жаңы 2 тиш, 6 башы. Бул кой, ортодо. 4 жаш. Мына козул кой. Бул
Bu da 4 yaş. Bu da 4 yaş. Toktular kançadan? 5 milyon sonra atağız. 5000 dollardan he. Liniyasıçı? Şiroki'nin nuçkaları. Şiroki'nin nevereler eken dostlar mına. Bunu oçu kozulu koy. 3000 dolar. Bu 3000 dollar sürüp atat. Yine valla. Mo koy koçu. Bunlar 5'ten. Ha bardıgıyla 5 tane. Emi balkim online şundaylardan alat dilerim degenler bolup kalsa nomeri kaldırıp koymayız 0709 0709 01 01 21 21 88. 88. Bu da Kant'ta o? O Kançar. Kant şahrında. Mına Isıgatar rayonu. Kant'ta turat eken. Mına yakta. Liniyalar. Ha kozlar da var he. Liniyaları var eken. Ha çalı öresler alam degenler bolsa. Bular kança aylıktar? Bunlar 3,5 ay 4 ay. 3,5 ay 4 ay. Bağlarıçı. Mına. Allah 4000 lira. 4000 dolar. Urgaçı bu bardığı? Bir turgaç. Bir turgaçı mına. Svetli deytin naki. Urgaçılar eken. Janak azırkı nomerge gayrılыңızlar. Tugandar alam degenler bolsa. Naki. Ötü ısık. Sırt jakçı. Mal köp. Ötü araşanlar. Ona vesti içine girdik. Bunda görsetöylüçü koldan gelişince. Tugandar kata kemçilik bolsa aldın ala geçirim sırayıp emi. Köpçülükte araganday bolup kalabat. Dedim neler var eken? El köp eken uşu yerde. Baykemde dokumentteri var eken. Kana görelçi. Kozulu koylar bu bayke bu. Kanday? Kanday liniyadan bayke bir aytыңызчы көрөрмандар гана көрүп атат. Kozulu koylu. Bayardın liniyalar eken he. Kozlar çoğun. Tıtınıkı bu. Tıtı 3 aylık koçkor eken. Talastıkı mı? Yenesi. Tıtı. Ha yenesi mi o? Birinci tut. Birinci tut bu şu. Dertti gibi. Bunu 3,5 ay deydi çoğandar. Yemi Bu bayarski. bu bayar. Bu Talas'tan geldi o şunda. Bişkek'teler. Bu bir yakta bayar diyor. Varansovka'da kene. Buna Karbonostonun qarağınızda. Emi bulardan bağlarını aytыңыз bayke. Qanday болады? Mo qoz qancha narxi misali? Birinchi 10.000. 10.000 dollar. Bu qo'ychi mo. Birinchi tu. 15. Bu 15.000 dollar. Büyük bunda film kartalari bor. Var, dokumentlari bor joyinda. Mo qo'y bu, to'xtu. Ya, sizniki emas, nomer aytib qo'yamiz, telefon. 0999 mana 23 50 80 deydi. Aha, rahmat. Mına el çoğulgan yerlerden görüyoruz. Көріп атып тұр көрсетші. Сода болған жерлер жоқ, бірақшы. Мына, қараңыздар, қошқарлар. Қозылы қойлар бар екен. Ассаламу алейкум. Қозылы қойлар қаншадан ба еке? 12.000 доллардан, линиялары чы? 80 liniyalar eкен. Tişleri çi, tişleri. Jaş mı? Ya. Birinci tuğutlar eken de bunlar, he? Ya, rahmat. Çoğun rahmat. Mına. Birinci tuğutlar eken. Tuğanda Jarmenkede miti adamlar dile tarta veririz. Jarmenkede. Mana ki. Qochqorlar var eken yerler. Qochqorlar qancha eken? Assalomu alaykum. 15.000 dollar, he? Qaysinisi? Ushul liniyasi qaysini? Quyruq qarangizlar. Shiroki deydi. Tishichi? Ikki tish. Жаңылы. Maşallah, öte çoğun eken. Dokument, film kartalari bor, ha? Chipteri bor. Ha, yaxshi eken. Öngü dağı, sveti da yaxshi eken. Sonun. Zalatoy. Nomer aytib qo'ybaysiz. Nomer 508 058 87 98 98 98 90 qancha? 97. 97 mına razrez. Orazbek degan jigit. Ova, bo'ldi. 24 7 ishtaydi ekan nomeri. Chalsangizlar bo'ladi. Tug'anda qara juringizlar anda emasa. Ko'rsataylar. Qochqorlar bor ekan ona. Esi ko'rinmaydi biroq. Kimniki bu? Ha, sizniki? 10.000 dollardan dünün. Ular urg'achilar ekan, urg'achilar ekan 10.000 dollardan deydi. 10.000 dollardan so'rab o'tadi.